Centro para Drogba. Inkuru ndende y'amateka ya Chelsea FC kuva ishingwa mu 1905 kugeza uyu munsi ni nk'igitabo gito cy'urugendo rw'umujyi, abashoramari, abakinnyi n'abafana, byose bifatanya mu kubaka ikirango cy'umupira w'amaguru cyahindutse ijwi rya West London. Iyo ukurikiranye iyi nkuru wumva amagambo atuma ikibuga cya Stamford Bridge kiba nka theatre, aho abakinnyi baririmba mu migongo y'amarenga n'amanota, abatoza bandika ku mpapuro z'umutima, abayobozi bagahitamo inzira, n'abafana bakuzuza amajwi y'indirimbo z'intsinzi no kwihangana. Byose byatangiye ku wa 10 Werurwe mu 1905 ubwo Gus Mears, umucuruzi w'umunyamwete ufite ibitekerezo byiza, yacaga inzira. Yari afite ikibuga ariko yarabuze ikipe. Iyo myanya y'ubusa yamuteye icyifuzo cyo gutuma Stamford Bridge itaba inyubako ituje, ahubwo ikaba urwibutso rw'inzira ngari y'umupira w'amaguru. Nuko Chelsea Football Club yavutse, izina ryandikwa mu mateka, mu ndangamubano no mu bihangano by'umujyi. Aha ni kuri Rocks Documentary, naho njye ndi Yefta Sezerano. Niba wifuza gukurikira inkuru nk'izi, kora subscribe kuri Rocks Documentary, dukomeze kubana hatagira na kimwe kigucika mu byo tugutegura ndetse n'ibyabanje. Mu myaka ya mbere, Chelsea yaje mu ruhando rw'amakipe y'igihugu y'Ubwongereza ifite imbaraga zo kwigaragaza. Ntiyigeze ibikirangirira ako kanya, ariko yari mu nzira zo kugira umuco w'umukino ushimishije, imbaraga z'abakinnyi b'ingenzi n'uburyo bwo gukurura abafana. Stamford Bridge yahindutse urugo rwayo, stade ifite imyanya ituma abanyarandani bava mu ngo bakajya kureba ibitangaza, aho umukino wagoranaga ariko ukareberwa mu ndangagaciro z'umujyi. Uko urusaku rw'abafana rwazamukaga niko club yakuraga mu kugaragara. Icyo gihe amategeko y'imikino y'igihugu yagendaga akura, amarushanwa avuka, ku buryo Chelsea yabaye umunyamuryango w'imbere mu gihugu, igakorana n'amakipe akomeye, igahindura imikino ya weekend umunsi w'umujyi wose. Intambara z'isi zombi, iya mbere yo kuva mu 1914 kugeza mu 1918, n'iya kabiri yo kuva mu 1939 kugeza mu 1945, zaciye igihe mu rugendo rwa Chelsea. Nk'uko byagenze mu Bwongereza hose, abakinnyi bagiye ku rugamba, imikino irahagarara, ubuzima bwa stade bujya mu biruhuko by'agahinda. Stamford Bridge yakira ibihe by'ijoro n'imisusire ituze, ariko mu minsi y'akaruhuko igaragaza icyizere ko siporo izagaruka, ko indirimbo z'abafana zizongera guhindura imijyi mu rusaku rw'ibyishimo. Nyuma y'intambara, Chelsea yikubise agashyi, igaruka mu marushanwa, ishaka kugaragaza ko umujyi wa London ufite umutima ukomeye, umutima uguma ku kibuga, mu kwiyubaka no mu kubaka iterambere rishingiye ku muco n'imikino. Umwaka w'1955 waje nk'igitangaza. Chelsea yegukanye shampiyona ya mbere, First Division, yandika izina mu mateka y'igihugu. Iyo ntsinzi ntiyari igikombe gusa, yari ikimenyetso cy'uko club ishobora kugera ku mwanya w'isonga mu Bwongereza. Abakinnyi b'icyo gihe bagize urusaku rw'intsinzi ruri mu mitwe y'abafana, byibutsa ko Chelsea ishobora kuba urupapuro rwanditse mu gitabo kinini cy'umupira w'amaguru. Ariko nk'inkuru nyinshi z'amakipe, iyo ntambwe yakurikiranye n'ibibazo by'imicungire n'imari. Ubuyobozi bw'iyo myaka bwahanganye n'ukuri kw'amasoko, akazi ka stade, amadeni n'imishinga yo kuvugurura. Iyo mfuruka y'ubukungu yagiye igora club mu kugumana umutwe, ariko ikabisoma. Gutsinda ku kibuga bisaba umusingi uhamye mu bicu by'imari. Imyaka y'1960 n'1970 yabaye ikindi gice cy'inkuru. Chelsea yabonye intsinzi ziri ku mugozi. FA Cup yo mu 1970 n'intsinzi yo mu Burayi ya UEFA Cup Winners' Cup mu 1971. Chelsea yatsinze Leeds United mu mukino wa nyuma wa FA Cup, umukino w'amarira n'amarangamutima, igikorwa club yakuyemo isomo ryo ku kibuga cy'igihugu kijya mu mateka y'abafana. Mu 1971 ikurikirana kubaka izina ku mugabane w'Uburayi, yegukana Cup Winners' Cup, igaragaza ko ikipe ya West London ishobora guhangana n'amakipe y'Uburayi mu manota n'imipira. Ariko inyuma y'ayo masaro hari isayo ry'amadeni, ibibazo by'imari n'imicungire iseta ibirenge. Insina ngufi yo mu 1970 yabaye Chelsea.
Mu rugendo rutoroshye rwo guhuza stade n'amarangamutima haragaragaramo impfu n'inyungu. Abatari bake bavuga ko Chelsea ishobora kujya mu cyiciro cya kabiri kandi byarabaye koko muri uwo mwaka. Ibindi byose bibisomo rishimangira ko club ikeneye imbaraga nyinshi kurusha izindi. Ni mu mpera z'1980 n'intangiriro z'1990 haje igicucu cy'izuba. Premier League y'uburyo bushya yatangijwe mu 1992. Isoko ry'amafaranga rya televiziyo ritangira kwinjiza amafaranga menshi mu makipe. Chelsea yifata neza mu mateka y'iki gihe, itangira kuzana abakinnyi bafite igikundiro ku isi, yubaka umuco w'ubuhangange uhuje ubugeni n'imbaraga. Gianfranco Zola yabaye umusaraba w'umucyo, umukinnyi w'ubugeni n'umutima uhindura imikino ya Stamford Bridge igitaramo cy'amakoraniro. Roberto Di Matteo, umukinnyi waje no kuba umutoza, yanditse mu marira y'1997 ya FA Cup. Ruud Gullit agerageza guhuza ibi byose mu mico y'abatoza bazana impinduka z'imitekerereze. Chelsea ihagarara ku gikombe cya League Cup mu 1998 ndetse yongera kwegukana UEFA Cup Winners' Cup mu 1998. Uyu mwanya unyura mu mihora y'imbaraga, wubaka igitekerezo ko club ishobora gusimbuka hejuru mu minsi ya vuba. Impinduka mu mateka ya Chelsea zabaye mu 2003 ubwo Roman Abramovich yaguraga iyi kipe. Umushoramari w'Umurusiya wari ufite umutungo mwinshi akanagira igitekerezo ko ikibuga gikwiriye kuba aho igishoro gikorera. Ariko mu ndangagaciro z'intsinzi nyuma y'ibyo, Chelsea yahindutse vuba nko guhumbya. Umurongo w'imari wuzuye, kubaka no kugura byabaye imikino y'akarere. Claude Makelele, umucunguzi w'igice cy'imbere wakinaga nimero 6, atangira kuzamura urwego rw'ikipe mu gucunga umupira. Frank Lampard aba umutima w'amaguru n'umutwe w'intsinzi, aba integuro y'ibitego n'itumanaho. Didier Drogba, umusirikare w'imbere, aba igisubizo mu bihe by'impande zose. Petr Cech, umunyezamu w'umutuzo, aba ikiraro cy'umutekano. Arjen Robben, umuhanga w'uruhande atanga umucyo. John Terry, kapiteni w'amaraso ya Stamford Bridge, aba umugozi hano. Ibyo bibazo by'imbaraga byashakaga gusenya. Ibi bigaragaza ko Chelsea yahindutse ikirangizi. Muri sezo yo mu 2004-2005 ku gihe cya Jose Mourinho, Chelsea yegukanye Premier League mu buryo buhambaye, ikaba yari iya mbere mu myaka irenga 50. Mourinho azana filozofi y'imbaraga mu kubaka imikino y'imyitwarire, imbaraga za defense, guhindura umukino wa counter attack, n'ukuri ko abakinnyi b'ingenzi bagomba kwandika mu bitabo by'abafana. Abafana bavuga the special one, bavuga Mourinho nk'izina ry'umuntu ufite ukwigira ku buzima bwa club. Muri sezo ya 2005-2006 Chelsea yashimangiye ibi, yongera gutwara shampiyona. Chelsea iba club ya gakondo mu gihugu. Iki ni igihe aho club yinjiraga mu ijisho ry'isi, ikibuga kinini cy'intsinzi n'amafaranga yikomye mu mpande zose. Nyamara uko imbaraga ziyongera nuko umutwe w'imicungire ugerageza guhuza ibikorwa, kubaka uruhare rwa akademi, gucunga neza ibiciro by'abakinnyi, n'ukuri kuko ikipe ikomeye igomba kubaka ejo hazaza. Frank Lampard akomeza kuba umutima. Didier Drogba aba inyundo y'intsinzi mu minota ya nyuma. Petr Cech akaba umusozo wa buratak Chelsea ikorewe. John Terry akomeza kubaka ukuri k'ubuyobozi. Ariko guhuza izi imbaraga mu manota y'Uburayi byari urugendo. Chelsea yageze kure kenshi, itsindwa kenshi, ariko ikomeza guhamya ko izagera ku gikombe kinini. Mu 2012 impano y'ikibuga yaje nk'umuyaga uturutse mu nyanja. Andres Villas-Boas yari yafashe club, ibintu bigenda mu nzira igoye, ikipe iramunumira. Asimburwa na Roberto Di Matteo, aba umutoza w'agateganyo. Mu rugendo rudasanzwe, Chelsea igera ku mukino wa nyuma wa Champions League i Munich ku kibuga cya Bayern. Uyu wari umukino ugoye, gukinira finali imbere y'umukeba ndetse barimo arakinira imbere y'abafana be. Drogba yatsinze igitego cyo kunganya ku mutwe mu minota ya nyuma. Penalty ziza nk'umucunguzi. Petr Cech akiza Chelsea. Drogba yerekana ko umunsi w'intsinzi ari n'uw'urukundo. Penalty ya nyuma iba ikimenyetso. Chelsea itwara Champions League bwa mbere mu mateka yayo. Ku bafana uwo munsi w'amarira y'ibyishimo.
uwanditse Stamford Bridge mu mico y'Uburayi ko ikibuga gito cy'i West London gishobora kuba imijyi y'isi. Mu bikurikiraho Chelsea yegukanye Europa League mu 2013 igasubiza abaguzi ko i Burayi ishobora kugenda n'amaguru yihuse. Mu 2015 Jose Mourinho agaruka yatwaye shampiyona ku gituzo. Chelsea yongera kuba iy'ubutsinzi. Antonio Conte yaje muri sezo ya 2016-2017 ahindura tactique, azana tactique ya 3-4-3, akora ku rukuta rwa Premier League mu buryo bushya, atwara shampiyona. Eden Hazard abisura y'ubugeni. N'Golo Kante yari umunyamaboko w'umutima, aba umucunguzi hagati mu kibuga cya Chelsea. Thibaut Courtois yabaye umuzamu w'umutuzo. Cesar Azpilicueta aba umuyobozi w'ubupfura. Maurizio Sarri yaje asimbura Antonio Conte, azana filozofi ya Sarri Ball. Iyi bayitwaranye Europa League mu 2019. Nyuma Frank Lampard yahawe ikipe mu minsi y'inzibacyuho, aha amahirwe abana ba Academy barimo Mason Mount ndetse na Reece James, Tammy Abraham n'ibitego bye. Chelsea igarura amaturo y'imbuto zayo z'ishuri. Thomas Tuchel yaje mu 2021 nk'umuyobozi uhiri ku musigiti mu bihe bikeye, yubaka defensive structure, pressing iganje, imipira iva mu bice bya half spaces n'imyororokere mu gutsinda. Ku mukino wa nyuma wa Champions League i Porto, Chelsea itsinda Manchester City. Kai Havertz atsinda igitego, Tuchel aba umuyobozi w'intsinzi itunguranye. Uwo munsi urusaku rw'ukuri, Chelsea Chelsea ifite umwe mu myanya y'imbere mu Burayi. Aha yari yatwaye igikombe kinini cy'Uburayi kabiri mu mateka. Stamford Bridge mu rugendo rwose ni umutima w'amaraso. Stade isubirwamo, ivugururwa, iteza imbere ubushobozi, igira isura y'imizigo n'urugendo rw'abafana. Ni ahantu ho kubika inzibutso, imikino itararangirizwa ku manota, intsinzi zitaratangarirwa mu kubyina, amarira y'abafana yagiye asuka mu masaha y'umugoroba n'indirimbo za Blue is the color zimenyekana nk'imvugo y'igihangano cya Chelsea. Kandi ni impinduka ziba: gusaza kw'intebe, gukenera kubaka, gucunga imari ya stade. Ibi byose bigira aho bihurira n'impinduka z'imiyoborere. Ikindi gice cy'inkuru ya Chelsea ni ikipe y'abagore. Chelsea FC Women yubatswe mu buryo bw'umwuga, itwara ibikombe mu Bwongereza, ihanganira ku mugabane w'Uburayi. Emma Hayes aba umutoza w'akarusho. Sam Kerr, Fran Kirby n'abandi bagaragaza ko Chelsea ari club itavangura, itekereza ko umupira w'abagore nk'urwego rufite amateka n'uburemere. Uyu ni umuco w'iki gihe. Club ikora neza muri byose, ishyira imbere uburinganire n'intsinzi nk'indangagaciro. Mu 2022 habaye impinduka z'isi zituma Roman Abramovich atakibasha gukomeza kuyobora iyi kipe. Impamvu za politiki zihindura imiyoborere. Chelsea igurishwa itsinda riyobowe na Todd Boyle n'abandi bashoramari. Ibi byaje nk'umuyaga mu kibuga, guhinduka mu micungire, guhinduka mu igenamigambi, guhinduka mu mikorere y'isoko ry'abakinnyi. Club ikora transfer z'inzitane, igura abakinnyi benshi, igerageza kubaka squad nini, yandika amateka k'isoko rishobora kuba ricanganye. Ariko ikigamijwe nk'indi club y'ubumenyi ni uko scouting n'ishoramari mu rubyiruko bizabyara ejo hazaza. Ku bafana ibi ni byo kwihangana, wumva indirimbo zari z'amarangamutima zigomba guhinduka mu ndirimbo z'ukuri, ko kubaka bidasaba guhuraguza, ko ejo hazaza hagirwa no kubakwa n'ibyiciro. Chelsea yakusanyije ibikombe byinshi kandi by'ingenzi: Premier League inshuro 6, FA Cup inshuro 8, League Cup inshuro 5, Champions League inshuro 2, Europa League inshuro 2, Cup Winners' Cup 2, UEFA Super Cup na FIFA World Cup yo mu 2022. Ariko ibikombe nubwo ari ibimenyetso bikomeye ibivuga byose. Mu nkuru y'iyi kipe harimo udushya tw'umuco, guhinduka ku murongo w'ubuhanga n'imbaraga, guhuza abakinnyi b'abahanga n'abatoza bafite ibitekerezo by'impinduka,
kubaka akademi yene imbuto mu gihe ikibuga gikenera kwakira abafana nk'abanyamuryango b'inyabutatu, club, stade n'umujyi. Abakinnyi b'indangamuco banyuze ku kibuga cya Stamford Bridge: John Terry, abinkingi y'umutima n'umubiri; Frank Lampard, umunyabwenge w'igice cyo hagati n'umunyeshoti w'ibihe byose; Didier Drogba, umwataka w'ibihe byose, intsinzi za nyuma zimuha nimero ya legend; Petr Cech, umurinzi w'amarembo w'umucyo; Eden Hazard, umunyabugeni mu myaka ya za 2010; N'Golo Kante, umunyamaboko ucurangira mu gicumbi; Cesar Azpilicueta, umuyobozi w'akarusho; Ashley Cole, umusimbura w'urwego mu ruhande; Michael Essien, imbaraga z'umutima; Diego Costa, umukecuru w'imibare y'umutima mu gace k'abarwanyi; Kai Havertz, umwana watsinze igitego cy'intsinzi yo mu 2021 yahaye Chelsea UEFA Champions League yayo ya kabiri; Mason Mount na Reece James, aba bana bavuye mu kademi bitwaye neza muri iyi kipe. Buri zina ry'iki gice riba igitabo cy'amarangamutima mu mitwe y'abafana. Ku batoza, Chelsea ni laboratoire y'imitekerereze y'umupira. Chelsea ya Jose Mourinho yarangwaga na discipline, structure, counter-attack na confidence. Iya Carlo Ancelotti yarangwaga n'umutuzo n'ubugeni. Roberto Di Matteo, umutoza w'agateganyo w'amarira yo mu 2012 watwaye UEFA Champions League na Chelsea ya mbere; Rafa Benitez, umutoza w'agateganyo watwaye Europa League; Antonio Conte wakinaga system ya 3-4-3 mu buryo bw'akarusho na pressing ihereye inyuma; Maurizio Sarri yazanye Sarri ball ishingiye ku kugumana umupira; Frank Lampard yabaye ikiraro cya academy ya Chelsea na ekipe nkuru, arangwa no kuzamura abana. Thomas Tuchel yazanye system y'iyubakire na half spaces, atwara Champions League mu 2021. Nyuma yaho haje Graham Potter na Mauricio Pochettino, baba inzira zo kubakira byinshi ku rubyiruko, guhuza isomo ry'imiyoborere n'imyitozo y'iki gihe. Abatoza batandukanye bahuje ukuri ko Chelsea ari club ifite apeti y'impinduka, izana abatoza, igashaka umusaruro, igasubiza kuri stade uko bigenda. Ibyago n'intsinzi byarivangaga. Mu bihe byo kugerageza isoko, iyi kipe yahuye n'imbogamizi z'imari, amategeko ya financial fair play, gusaba ko imishahara igengwa n'amasezerano ahamye aho guca mu mucyo. Chelsea yagerageje guhuza ubucuruzi n'intsinzi. Abafana bayo bafite umutima, baseka mu minsi myiza, barira mu minsi mibi, ariko bagumana igihango cy'uko ubururu ari ryo bara. Si umwenda w'igihe, ni indahemuka gusa. Uyu mubano hagati y'abafana n'ikipe niwo utuma club iguma ku kibuga n'iyo ibintu bigoye. Iyo ugerageje kureba Chelsea nk'iyigisha amasomo mu mitekerereze y'umupira, ureba ibyinjira n'ibisohoka mu mashini y'umupira. Ibyinjira birimo abakinnyi, abatoza, akademi n'ishoramari. Uburyo bikorwamo ni mu myitozo, imiyoborere, igura n'igurishwa ry'abakinnyi, gushaka abakinnyi n'umuco. Umusaruro uba intsinzi, ibikombe, abafana bishimye ndetse n'umuco w'umujyi ukomeye. Ibi bigasozwa n'amakuru y'imikino, amarangamutima y'abafana, isoko ry'abakinnyi n'amategeko ya shampiyona. Iyo system ikora neza, iyo club igumana uburinganire hagati y'amafaranga n'umuco. Kujya hejuru mu isoko cyangwa muri transfer bishobora guteza ubusumbane. Gucunga academy no gutanga amahirwe ku rubyiruko bigarura balance cyangwa uburinganire muri equipe. Chelsea yagiye igerageza guhuza ibi bintu, ibigerageza ikanakora neza, rimwe na rimwe igahura n'ibibazo, ariko ikomeza urugendo. Mu muco w'imbere, Chelsea yafashe umwanya wo guhuza diversity n'intsinzi. Ikipe y'abagore igaragara, academy irabyara, ifasha mu mishinga yo guteza imbere West London, yifatanya n'abaturage b'akarere mu mibereho y'umujyi. Ibi byatumye club iba urupapuro rwandikwaho amateka y'abaturage, si urupapuro rw'amafaranga gusa. Iyo abafana baririmba umujyi wabo. Iyo ikipe itsinda, umujyi wose uba watsinze. Iyo amakosa aba, barigaya, bagatozwa kwihangana. Ni impinduramatwara y'umupira w'amaguru w'iki gihe, gufata club nk'umuryango w'abantu. Mu byiringiro by'ejo hazaza, Chelsea irimo kubakira ku nkingi zayo: academy,
analyse, gushaka abakinnyi, discipline y'imiyoborere n'ubucuruzi bwiza. Ubuyobozi bushya bwifuza guhuza strategy y'igihe kirekire n'intsinzi za vuba, kureka kubaka swad nini ku muvuduko gusa, ahubwo no kugenzura aho impano z'imbere ziva, uko zitezwa imbere n'uko zihuzwa n'umutoza ufite filozofi ihamye. Abafana bayo bazi ko urugendo rurerure rukeneye kwihangana. Ibihe bya transfer n'ibibazo by'imari ntibihindagura igihango. Ikiri ku kibuga ni ukuri kwayo. Stamford Bridge ikomeje kuba urugo. Niyo havugwa kubaka cyangwa kwimura, imvugo y'abafana ni urugo naha, amateka naha. Iyo dusoza iyi nkuru tubona Chelsea nk'inkuru y'umujyi n'ikipe, y'abashoramari n'abafana, y'abatoza n'abakinnyi, y'intsinzi n'ibihe bikomeye. Ivuka mu 1995, ikura mu ruhando rw'igihugu, ihangana n'intambara, itwara shampiyona ya mbere mu 1955, itwara FA Cup mu 1970, Cup Winners Cup mu 1971, ihura n'amadeni no kumanuka mu cyiciro cya kabiri mu 1980, igaruka mu 1990 bikozwe na Zola, Di Matteo, Gullit n'abandi, igahindurwa na Abramovich mu 2003, yubaka imbaraga z'isi, itwara Premier League kabiri kikurikiranya, ihangana mu Burayi kugeza itwaye Champions League mu 2012, urwibutso rw'igisonga cya Didier Drogba, isubira gutwara Premier League mu 2015, 2016 na Conte muri sezo y'ibihumbi 2017. Yerekana ko imitekerereze mishya ibyara umusaruro, igasubira gushimangira Europa League mu 2019, yongera gutwara Champions League mu 2021 ya kabiri hamwe na Thomas Tuchel. Ihindura ubuyobozi mu 2022, igerageza kubakira ku bana bato, ihora ivuga ko Blue is the color atari indirimbo gusa ahubwo ari n'umuco. Chelsea FC mu kubaho kwayo kose yerekanye ko club ishobora kuvuka mu gitekerezo cy'umucuruzi, igakora mu bitugu by'abafana, igahindurwa n'imbaraga z'abashoramari. Iyo urebye mu maso ya John Terry, ubumuntu bwa Lampard, ubuhanga bwa Hazard, imbaraga za Drogba, umutuzo wa Cech, umwihariko wa Kante, ubumwe bwa Zipiliqueta, ubuzima bushya bwa Mount na James, usanga ari nk'igicumbi cy'abantu batandukanye bubakiye ku migongo y'ijambo rimwe, Chelsea. Kandi iyo urebye ku batoza, Mourinho, Ancelotti, Di Matteo, Conte, Sarri, Lampard, Tuchel n'abandi, ubona ko filozofi zihuriza mu byiciro by'intsinzi n'impinduka. Mu bitekerezo by'abafana, Chelsea si karabu gusa, ni urugendo rwabo, ni ijwi ryabo, ni urugo rwabo. Niba hari isomo rikomeye iyi nkuru itanga n'iri: umupira w'amaguru si amafaranga n'imipira gusa, ni abantu n'inyigisho. Club ishobora gutwara igikombe kinini, igatsindwa mu minsi ya vuba, igahinduka mu buyobozi, ikajya mu bibazo by'imari, ariko niba ifite umuco n'abafana bayo, igihango gishobora kurokora byose. Chelsea yabyerekanye inshuro zirenze imwe, nyuma y'intambara, nyuma y'amadeni, nyuma yo kumanuka, nyuma y'impinduka. Buri gihe igaruka ku kibuga, igahaguruka, igatsinda cyangwa igahangana. Iyo niyo miterere ya The Blues, ikirangirire ku muco, ku kibuga no mu mitima. Kandi se ejo hazaza ni urugendo ruzandikwa n'abana ba Academy barimo gucengerwa n'abatoza bafite filozofi ihamye, n'abayobozi bashaka kubakira ku bwitonzi, n'abafana bifuza ko indirimbo zabo zigaruka kuvuga ku bikombe bitaha. Mu gihe transfer zizakomeza kuba inkuru, mu gihe isoko rizakomeza gusaba amafaranga, mu gihe amategeko ya shampiyona azakomeza gutegeka discipline, Chelsea izakomeza gushaka uburinganire bwa system, guhuza umuco n'imari, guhuza Academy n'isoko, guhuza abatoza n'abakinnyi. Ubwo buringanire nibuboneka, Blue izakomeza ku ibara ry'intsinzi. Nuko kuva ku musozi w'umunsi wa 10 Werurwe mu 1995 urugendo rwatangiye, kandi kugeza uyu munsi Chelsea FC ikomeza kuba inkuru y'umutima n'umupira, inkuru y'umujyi n'abafana, inkuru y'intsinzi n'imbogamizi, inkuru ya Blue is the color. Ishobora kuririmbwa mu matariki yose. Iyo niyo nyandiko ndende y'iki kirango ihoraho, ihamya ko umupira w'amaguru club ishobora kuba umuryango, ihamya ko mu buzima indangagaciro n'amarangamutima biruta amafaranga, kandi ihamya ko mu mitima y'abafana Chelsea izahora ari urugo.
wanyuzwe n'iki kiganiro ukaba yifuza gukurikira n'ibindi tugutegurira, kora subscribe kuri Rocks Documentary, dukomeze kubana.